Bigyan niyo ako pera.
Makaling nga tapos. Sinabi ko parang kalimutan. Okay, senior.
Isaw po nuggets. Pili na po ma'am. Ito lang para po. Kaya nawagod po. Pandios po. Ma'am, chicken nuggets po ma'am. Oh. May kulay po ng 12 pesos lang po. Water tamak po. 1 pesos. Calamares po dati dito na. Chicken nuggets po tayo. Bakwa, ito na. Saan po yung dati natin siya? Ito, masali na po rin isa. Ayun na naman. Ako, 1 kilo po ma'am, sir. Dito na. Ako, may calamares po ma'am. Ikaw. Dito po calamares. Sir, dito natin po ma'am. Ito ma'am. Calamares po isa. 34. Wala ba na sir? 34 na po. Naman isa. Ma'am, chicken nuggets po yan na may gulay ma'am. At fruit lang po. Ikaw calamares. Ma'am, sila po. Chicken nuggets po. Sa kabe na ma'am. Kaya po calamares po ma'am. Pili na. Isa po ma'am. Pala po. Ma'am, may calamares po tayo. Ito lang po ma'am, ikaw. Pang dito ma'am. Wala ako man.
Balik na pa yun guys. Ay, di pa natin. Bossing sukle. Hindi na makukulit mo kang. Solid ba, ma'am? Solid. Amin Pares.